Kulumak Lishabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaom San Lucas. Akta shakli kunak na ol chakra resh jalbarish li Jesus utkishye. At solonel, karutim banu renat kwechani li khunilikjuam? Li Jesus kishtiere. Karut ibamil sali chakra, karuna kakwilchisa. Kichakok aan utkishye. Tara li kakwa la Dios chianchala chol, chianchala kwam, chianchala metze, chianchala kaush, utara la kwasa kwitzin khodak nakara akwiblaat. Kishtieri Jesus re. Shasume chichabil, banu aan ut takwan katyuam. Laknaol chakrab kiraksh olopankish jala lishpatsom. Okanak kishtiere li Jesus. Ani li kwas kwitzin? Kichakok li Jesus utkishye. Juliquin ki elcha Jerusalén, yochi kubek Jericó, nakitane zaruqeblach el, kesh mak hoch inal honimal kwankre, kesh teni chiche, ut kam kre kesh kanam. Ut sahkwili bean, yochak chikubek hunaktir, nakiri liquin kan kesh pot bein. Hokanakwi kishpanu hun lach levi, likyochi nume karan, nakiri liquin kan kesh pot bein. Aban hunak Samaria, likyochi nume karan, kiulak wankwili kwink ut nakiril kishtoqabaru kihilok chishkat kishoy aceit ut vin sashtiqilal tohanak kishpatiru chirishchikan kishtaqsi sashpen lishul kishkam sahun ochochnal utan kilokre ekwirak chikan kirisi sashbols o qal chitumin ut kishkere lak echal reli ochochnal ut kishye chakwilak kwe Utkhonimal chik tasa chirish salin sutqihik tolinto hakwe. Ani rebli oshibain nakakoshla laat nakaan tsakal rasritzin likitanek saruqeb lach el. Kichakok laknaol chakrab. Liki ustanang u. Uli Jesus kishtiere. Atyu uthoka nakwi chapano laat. Ratin likakwa.
Amen.